Asidle kanye nawe encwadzini yaHezekiya sahluko 37 kusuka kuvesi 1. Sandla sasimakathe sasiseti kwami, wangikhiphela ngaphandle ngamoya wasimakathe, wangimisa ekhathi nendzawo esigodzini. Lesigodzi sasigcwele emathambo. Wangihola angiyisa enhla nendasi emkhathini walamathambo. Ngabona ukuthi sonke lesigodzi sasigcwele emathambo lapha phansi, lamathambo futhi abome nkwa. Wangibuta wathi, ndodzana yemuntu, lamathambo angaphila yini? Ngathi mina, awu simakathe, nguwe wedva lowatiko, nguwe wedva lowatiko. Nami noma ngibekwe nguwe la, kusho Hezekiya, ngiyamcabanga uthi angati lutho Nkosi, angifune ukuthi hlupha kuzama kudadisha la. Nguwe wedwa lowatiko ukuthi ikhona yini imphilo kunali lihlane nali, kunangemathambo lamhlophe lasaneminyaka anje. Netinja atisawadli nekuwadla, awasenaphunga lelimnanzi. Nkosi, nguwe wedwa lowatiko ukuthi impilo isengaba khona yini la, ngoba komile kuthe ngwa, uyathandaza komile kuthe ngwa. Ubathe ucela livi, ucela labanye ukuthi bakusite bakubambise, komile kuthe ngwa. Kulihlane kulendzawo. Liyachubeka iBhayibheli lithi, wase uthi kimi profetha kulamathambo uthi kuwo, nine mathambo lomile, vanini livi lasimakathe. Awu, akabongwe uNkulunkulu. Uyathi lokwenda umehluko kulamathambo bekasolwamahambisa kuwo uNkulunkulu, kwaba livi lalitfola kusimakathe. Akuzange kube bantfu labanenhlakanipho yalelive, akakonsalthanga kubantfu labati ngelithambo. Livi laNkulunkulu leladala lithambo kwaba ngilo lelikhulumako kuHezekiya. Hezekiya walikhuluma kulamathambo, wathi naku lokushiwo yinkosi simakathe kulamathambo ithi, ngitawukwenta umphefumulo ungene kini. Hezekiya siyabona ukuthi la uneliciniso ukuthi ubekwe ngumoya waNkulunkulu. Ubekwe ngumoya waNkulunkulu. Mayena uNkulunkulu uyabekana etindzaweni letome ngwa. Mayena uNkulunkulu uyabekana etindzaweni lekungatsi akunalithemba lekuthi kusengaba khona lokungaphila. uNkulunkulu yini akubeke endzaweni lekhulumako, uyibona nje ukuthi uyati la akukho phela lokutawuphila. Uhleke wedva ngekhatsi impela uthi hhayi, uNkulunkulu maye uyahlolelana. Yini ngabe ungithanda kangaka? Ngabe uyangithanda yini makangibeka kunakho? Ngabe uyangithanda yini? uNkulunkulu sangicabanga yini makavumela nati tintfo nati? Moya weNkosi wambeka Hezekiya esigodzini semathambo omile athe ngwa, wehla wenyuka. Hezekiya bekunguye kuphela bekaphila kulawo mathambo. Labanye kumbe bambona bathe ngabe wendani, udlala ngesikhathi sakhe. Thine siyayati tinto mati nje. Nalabanye bake bazamazama kulamathambo kude lokwalunga. Nalabanye bake bavelelwa, uyati phela vele siyakhothelana lamhlabeni, sisho ukuthi awu ungazami kugucula lutho la, ngoba siyati thine ukuthi makunje kushone, makunje utawukwephetha kanjani. Hezekiya kungathi wavala tindlebe kulokusho bantfu, wathi ngidawukuva simakathe ukuthi uthini kule simo nasi lenkuso. La ngisemkhatsini wesimo lesomile ngendlela lemangalisako, kepha ake sengive simakathe ukuthi utawuthini. Wakhuluma ngoba lesibinzi saloku sithathaphi, usithatha ekuthenini ubekwe nguNkulunkulu.
bani nesibinzi ngekuthi la ukhona khona uvunyelwe ngusimakadze. Ungasabi nemicabango yekujika, bani nemicabango ukuthi Nkosi kusho ukuthi kulamathambo lawa ungilethe ngesizathu. I am the difference in these dry bones. Ngimi lotawukwenta umehluko la kunasi simo nasi. Ngiphe livi lakho Nkosi lengitalikhuluma. Ngiphe livi lakho lengitawuvusa ngalo lokufile. Ngiphe livi lakho Nkosi lelikuphila ngoba la lifike khona livi lakho liyakuletha kuphila. Jobe wake wabhekana nesimo lesinesomiso uthi ngisho sisebenzi asisangilaleli. Umoya wami sewunukela nemkami. Netivakashi atiseti kami, nebangani sebayangicwaya, nebazalwane bami abasangikhulumi kahle. Sebahlangana ngami bahleba ngami. Simo besingemathambo lomile embi kwaJobe, kepha ekugcineni akugcinanga kunjalo. Muhle uNkulunkulu, angeke kugcine kunje. uNkulunkulu wethu uyaphila, ukubeke ngesizathu sakhe kubonakalisa ukuthi labe ungenanhlakanipho ungenamandla, livi lakhe lifike lakuniketa kuphila. Lelo livi lakhe ufuna uladise labanye. Akabongwe uNkulunkulu. Amen.